Mukama waitu asimwe. Bible negamba mu Abakolosai sura ya 2 orukara rwa 13 Nainywe obumukaba muli bafu byokusisa byanyu no kutasarwa okwomu gwanyu ninywe yayomize hamu nauwe obuyamazire okutuganyira ebyokusisa byaitu byona yaragaza orupapura orukaba rutuloho orukaba ruli munyanzigwa waitu kandi yaruihaho hagati ya rubamba hamutigwe kandi obyayetwire okulema n'obusobozi yabifora byokusunga kwonka obyabisingwire hagwo nabweke kiro kyati tujja kusingura amani ag'Omukyeno Omukyeno ogutwesere Gwokutomera Ekisiika mu mirimo n'otomera Ekisiika mu kusoma nohika hantu n'otomera Ekisiika olengera okuswerwa n'ebika n'otomera Ekisiika n'okuswera nohika n'otomera Ekisiika ekiro kyati tumanyire engu Bible negamba ng'Omukyeno tugwizira busa kandi tumanyire ngu Yesu Kristo akatwojja n'esagamaye nabweko omnyanzigo bwaraba tuteereho Omukyeno ngimanyisa Omukyeno ogwo omnyanzigo agututeerireho busa habokwa Yesu Kristo akatwojja katutandika n'okwegarukamu ebyokusisa ebisobora kuba bituleetire Omukyeno guno kukola mbomezi bwaitu ayi tata ntukusiima bwe mbabazi zaawe nyingi ntukusiima bwe sagama y'omwana wawe Yesu Kristo ntukusiima bwe kwa Yesu Kristo akayihawo omusango gwona ogwali guli habomezi bwaitu Bible negamba nguti tukyasinga omusango itu abali mu Kristo Yesu habwokuba omwoyo obwomezi obuli mu Kristo Yesu nuwakulema mbomezi bwaitu nawe kintwikiriza ngo esagama Yesu etwirekeragira ekyokufa nekeragira ekibi haka Bible negamba gwenanya kusisa inakufa baitu Yesu ekekeragira akakihaho kuraba mu mwoyo obwomezi owanya kulemera mu Kristo Yesu Mukama ntukusiima bwe mbabazi zawe ntukusiima bwe kuba okatugura enesagama yawe ntukusiima bwe kuba tutukyafa tuli bomezi nawe ko munyanzigo bwaraba lesero Omukyeno gwona habomezi bwaitu ogwo Omukyeno tugina busobozi tata ntwegarukamu ebyokusisa byaitu ntwegarukamu Mukama hatukingwire nyigi omunyanzigo kwijja kulema mu bomezi bwaitu otuganyira Mukama kurubatera mu bikare byekibi ebikare by'omunyanzigo hatutasemerire genda otuganyire Mukama ebibi ebitukozere ebiresere ebihero obusobozi omunyanzigo kuleta Omukyeno Gwokutomera ebisiika mu bomezi bwaitu Mukama otuganyire habwe emikyene yezira mu bomezi bwaitu kuraba mu bibi by'abayisenkuru yitu ekiro kyati ntusabe esagama ya Yesu kutwojjaho ebyokusisa ebi ekiro kyati ntusabe okuganyira kwawe Mukama n'embabazi zaawe tuoje kandi otusemeze mu maiso gawe kandi omwibara ya Yesu ntutwala obusobozi hali amani ag'omunyanzigwa nturangirwa ngwito tukagurwa esagama ya Yesu Omukyeno tugusobora kukora mbomezi bwaitu iyo Omukyeno Gwokutomera ebisiika okutomera ebisiika mu business okutomera ebisiika mu maka okutomera ebisiika mu mirimo okutomera ebisiika mu bomezi bwaitu ekiro kyati ntukwangira mbomezi bwaitu omwibara ya Yesu ruga bomezi bw'abana baruhanga ruga bomezi bw'abana baruhanga Bible negamba ngu Yesu Kristo akatugura nesagamaye nabwe kitutukyafa iyo Omukyeno okubera nkora mu business zaitu Omukyeno Gwokutomera ebisiika kuika tuhikire ebintu bikalema ekiro kyati ntukwangira mbomezi bwaitu omwibara ya Yesu ntukosazamu nesagama ya Yesu ntukumaraho nesagama ya Yesu ntukuihaho nesagama ya Yesu esagama Yesu nihawo Omukyeno gona esagama Yesu nihawo Omukyeno gona esagama Yesu nihawo Omukyeno gona habo kwa Bible egambira Omukyeno tugusobora kwizira busa nabwe kito Yesu Kristo nkoko yatwogeze tutwina Omukyeno mbomezi bwaitu rugama mu business yaitu rugama mu bomezi bwaitu rugama mu maka gaitu rugama bana baitu rugama mirimo yaitu rugama kubuswere bwaitu rugama misomo yaitu omwibali ya Yesu Omukyeno Gwokutomera ebisiika ekiro kyati ntugwangira mbomezi bwaitu ntugumaraho nesagama Yesu ntugwihaho nesagama Yesu ntugusingura nesagama ya Yesu ai Yesu mwana rango momezi bungiro bomezi bwaitu ekiro kyati otuhemba bazizawe Mukama otwoje nesagama yawe Yesu otwoje Omukyeno gona leke sagama Yesu otwoje Omukyeno gona leke sagama Yesu yoje hamaka gaitu Omukyeno Gwokutomera ebisiika leke sagama Yesu yoje emisomo yaitu Omukyeno Gwokutomera ebisiika leke sagama ya Yesu yoje emirimo yaitu Omukyeno Gwokutomera ebisiika leke sagama ya
Yesu eyo jeho okuswerwa kwaitu Omukyeno Gwokutomera ebisiika leka esagama ya Yesu eyo jeho okuswera Omukyeno Gwokutomera ebisiika ai Yesu ekero kyati nsaba tractor zawe eziguru zitera hansi buli bisiika by'omunyanzigwa zitera hansi buli bisiika by'omunyanzigwa zitera hansi buli bisiika by'omunyanzigwa ebibeire byetoroire obugaiga bwaitu ebibeire byetoroire okusoma kwaitu ebibeire byetoroire amaka gaitu ebibeire byetoroire okuswerwa kwaitu ebibeire byetoroire obugaiga bwaitu ekiro kyatereka tractor ziguru zitera hansi buli bisiika byona by'omunyanzigwa ayombekere hali obugaiga bwaitu hali obusinge bwaitu obwomezi bwaitu ebyo oburwaire zitera hansi ebisiika ebyokulemererwa zitera hansi ebisiika ebya business kugwa zitera hansi ebisiika ebyokusoma tutamazire zitera hansi ebisiika ebyokwika kuswerwa tutaswirwe zitera hansi ebisiika ebyobugumba ekiro kyato mwibali ya Yesu Omukyeno Gwokutomera ebisiika tugukyakora mu mezi bwaitu ai Yesu gucwe nesagama yawe yamani Omukyeno gucwekera bwesagama ya Yesu Omukyeno gucwekera bwesagama ya Yesu tugyakora mu mezi bwaitu tugukyakora mbana baitu tugukyakora mirimo yaitu tugukyakora mu bantu baitu mwibali ya Yesu Mukama tubungire n'embabazi zawe Mukama tubungire n'embabazi zawe oleta obusingo bushaka leka esagama ya Yesu eyo emibiri yaitu leka esagama ya Yesu eyo gentekereza yaitu leka esagama ya Yesu eyo emyoyo yaitu leka esagama ya Yesu eyo gy'obwomezi bwaitu nambera abaire Mukyeno tekyabaho mwibali ya Yesu nambera abaire Omukyeno esagama ya Yesu nekoraho eresera obugabe n'obusinge ntukusiima Yesu abakuura sara yaitu binu byona tusabire ntusiima okulaba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amina Yesu akuha omugisa nsaba subscribing ha channel kandi sala eno nsaba ogisindikira abantu bandi basobole kusaba naitwe kandi Yesu abaha omugisa amina.